Ikipe y'igihugu cya Ositaraliya yamaze kubona itike yo gukina imikino ya kimwe cya kabiri nyuma yo gusezerera Ubufaransa hitabajwe penaliti mu mikino y'igikombe cy'Isi cy'abagore ibera muri Ositaraliya na Nouvelle-Zélande. Abafana ba Ositaraliya yakiniraga mu rugo bari babukereye ari benshi. Umukino wabereye kuri stade ya Suncorp iri mu mujyi wa Brisbane. Mbere y'uko umukino nyirizina utangira, wabonaga abafana ba Ositaraliya bafitiye ikipe yabo icyizere cyo kwerekeza muri kimwe cya kabiri, nubwo bari bazi neza ko bitaza kuborohera. Umukino watangiye ku isaha y'isa 11 z'umugoroba za hano muri Ositaraliya. Watangiranye imbaraga, amakipe asatirana ku mpande zombi. Ositaraliya yatizwaga umurindi n'abafana bayo yasatiriye bikomeye, ariko ba myugariro b'Ubufaransa bari bayobowe na bakomeza kurinda neza izamu ryabo, ndetse iminota 45 y'igice cya mbere irangira amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Igice cya kabiri cyatangiye umutoza nawe asatira bikomeye, ariko birinda bigera ku munota wa 90 nta kipe iranyeganyeza urushundura rw'indi. Hahise hitabazwa iminota 30 y'inyongera izwi nka extra time, nabwo birananirana, maze umusifuzi Maria Carivayar ukomoka muri Chili yemeza ko hagomba kwitabazwa penaliti kugira ngo hamenyekane ikipe ikomeza muri kimwe cya kabiri. Muri penaliti 20 zatewe ku mpande zombi, Ositaraliya yinjije 7 kuri 6 zinjijwe n'Ubufaransa bwahise busoza urugendo rwabwo muri iri rushanwa ry'igikombe cy'Isi cy'abagore. Nyuma y'umukino negereye kapiteni wakinaga umukino we w'150 mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa adutangariza ibi bikurikira: twagombaga gutsinda ntibyakunda. Icy'ingenzi ni uko turangije umukino neza, twahuye n'amakipe akomeye inshuro nyinshi, dukomeza kurwana kugera hano. Gusa navuga ko bibabaje kuri twe. Urugendo rwacu muri Ositaraliya rurarangiye kuri uyu mugoroba, ariko dukeneye gushingira kuri ibi ejo hazaza. Newe ishema na bagenzi banjye, haba ku bakinnye n'abatakinnye. Koko twatsinzwe, ariko turakomeye kandi bidusigiye amasomo y'igihe kizaza. Tuzakomeza gukora cyane kuko dufite igihe. Cotton Vine wafashije Ositaraliya kwandika amateka yo kugera muri kimwe cya kabiri, ndetse ikaba ikipe ya mbere ihageze yakiriye irushanwa kuva muri 2003, yatangarije itangazamakuru ko yiyumva nyuma y'uyu mukino. Sinigeze ntekereza ko byagera kuri penaliti 10 kugira ngo nanjye ngerweho, kandi nk'uko nabivuze nari niteguye gukora buri kimwe ikipe yansaba. Rero nagombaga kuyitera kuko nari ngezweho. Ndakeka Mark yatumye akazi kanjye koroha kuko yakuyemo iriya penaliti, kuko nubwo twari ku gitutu byatumye nuza. Navuga ko yose ari amakipe meza akwiye kuba ari ahari aka kanya, gusa buri kipe ifite aho ikomeye n'aho yoroshye. Abafana ba Ositaraliya barenzwe n'ibyishimo nyuma yo kwerekeza muri kimwe cya kabiri mu mateka y'igihugu cyabo. Ntibyari byoroshye kuko batsindaga dutsinda, bahusha natwe bikabuko. Byose byarangiye ubwo bahushaga penaliti ikaduha amahirwe yo gukomeza. Byari bishimishije kandi cyane. Intego dufite ni ugutsinda tukagera ku mukino wa nyuma tukegukana igikombe cy'Isi. Ositaraliya twanditse amateka akomeye mu mukino utari woroshye, dutsinze ikipe nziza yari muri iri rushanwa. Ku bwanjye abanya-Ositaraliya benshi barifuza guhura n'Ubwongereza kuko turifuza kubutsinda, ariko nemera ko Colombia ikina umupira mwiza kandi ifite n'abafana beza. Suncorp Stadium iherereye mu mujyi wa Brisbane niyo yakiriye uwo mukino warebwe n'abantu 49,461. Iyi stade ikaba imaze kwakira imikino 7 mu 8 izakinirwaho y'igikombe cy'Isi kiri kuba ku nshuro ya 9. Imikino ya kimwe cya kabiri iteganyijwe tariki ya 15 n'iya 16, aho Espanye izakina na Suwede, mu gihe Ubwongereza bwasezereye Colombia buzesurana na Ositaraliya. Aneti Mugabo mu mujyi wa Brisbane.